Dobar dan, ja sam doktorica Nadežda Bilić, oftalmologinja iz Poliklinike za oftalmologiju Bilić Vision u Zagrebu. Danas ću vam govoriti o tome kako sačuvati dobar vid do duboke starosti. Upravo ovako pitanje čujem od mojih pacijenata. Što oni mogu učiniti u preventivi, a da se njihova bolest ne bi pogoršala ili da se bolest uopće ne bi razvila? Pa krenimo od našeg rođenja. Tijekom prve godine života naš vid se razvija i nije rijetka pojava da oči bježe, najčešće prema unutra. To je zbog slabosti očnih mišića koji se razvijaju tijekom prve godine života i kada se oni razviju u cijelosti, neće više biti situacije da oko pobjegne ili da se eventualno postavi sumnja na strabizam ili škiljavost, no ako takva situacija ostane i dalje, onda je potrebno oko prve godine života javiti se liječniku, oftalmologu koji se bavi upravo tim situacijama škiljavošću djece, koje će onda ordinirati ili naočale ili preporučiti zatvaranje jednog oka sa, mi to kažemo, okludorom, to je kao jedan tufer koji se stavi na oko i sili ovo oko koje je slabije da gleda. U dobi puberteta svakako treba također obaviti kontrolu vida bez obzira da li nosite naočale ili ne. To je doba kada se može početi nositi kontaktna leća. Ono što ja preporučam je svakako nošenje polutvrde kontaktne leće jer je ona zdrava, nije strano tijelo, a statistički usporava razvoj greške vida, prvenstveno govorim o kratkovidnosti. Kada smo došli do dobi od 40. godine života ili više, ušli smo u takozvanu starosnu dalekovidnost. Starosna dalekovidnost znači da počinje nagli pad akomodacije, sposobnosti našeg oka da izoštri sliku na daljinu i na blizinu. U toj dobi koja traje od 40. do 60. godine života, naša akomodacija dođe praktički na nulu. Znači treba se javiti liječniku ukoliko primijetite takav problem, da se zaustavi jedan takav način napora oka i da se osigura jedan normalan rad i dobra vidljivost. Već poslije 60. počinje takozvana starija životna dob gdje su puno češće bolesti starije životne dobi. Siva mrena ili katarakta, glaukom ili povišeni očni tlak te makularna degeneracija. Kada je čovjek već prešao 70. 75. većina ljudi ima razvijenu staračku mrenu i tada treba napraviti operaciju. Na operaciju mrene ne treba čekati jer je ona danas uz pomoć modernih metoda jednostavna, brza, radi se u lokalnoj anesteziji, a pacijentu vraća kompletnu kvalitetu života kako je imao ranije. Oči su vaše najveće blago, one su vaše najvažnije osjetilo. Stoga brigu o vašim očima s punim povjerenjem povjerite stručnjacima u Poliklinici Bilić Vision.